Hai menaze ibe tinggi ilungta penmen and main cheke zikru ko na sumai tinggi gumara sam news kade reinsa chuna times biagan elia ga radalei Union Law Minister Arjun Ram Meghiwal ne jimain cheke zikru ke damma ge saje Uniform Civil Court che BJP kyangna ne hai mena soge pacham rak maksai pe deurang bagai di be hindi lugumze teita tu rahange BJP ne pe peitu zabambe NDA sorkri ne hindi teluga gulei je salei Union Law Minister Arjun Ram Meghiwal ne saje dagumze apo Uniform Civil Court hindi ngai mak rabe ket sam memorandum rope ga bege besi pazai gumze teleun diu gai luze samram ki kana High Court na Supreme Court ke hatu samram da ga lisi pe ke gai je pachang hang ke sin ga di be teleun diu gai je lope rahang telegu de lei je salei Jammu na Kashmir Police ne jimain cheke zikru ke dammai ge gwang ge de ku bok mabo danain cheke ji screen tak mai ge mirache sai suize babam kansi met betu tetpe sif kori cap temple Jammu na Kashmir Resi district met betu tet mabo gu gri di me churum luze kapegene gri di be kreipe gri krengim lakse ko hubege gri ko ke ga ze mina hang kre sai sai mina hang bre ku chumdu to ka jam ga me bo mi jak pet zai ro pet kai je chugume ai me bo Bible ge rangai ma hang ana rangkang lang kai pe gu lei je sale Jammu and Kashmir police spokesperson hai kle to je sum sab pe ne saje police ne ai me terrorist me jak pet zai ro pet ka bize mimi ke ne ngolu selu silu ma bogu ranglia ga bilu gumze pe mi jak pet ka gu lei je sale kadai rei dei di ge spy dumina kilang ma bone mati makche penugu spy pepe army chief khachi be ngogu de leize Indian sokri ne pechi gaize India de gu spy pepe army chief General Manoj Pandey pogu tenet ko sarit ki ge tapung pakak na main cheke ji himrege loi de zaine Lieutenant General Upendra Dwivedi ne India de gu spy pepe army chief turai gu leize salei Marasam pomene saje Lieutenant General Dwivedi ze spy meroge potume mina hanket leizai param visit siva medal nai ati visit siva medal ngolu ko lei Chuna hige Lieutenant General Upendra Dwivedi ne Vice Chief of the Army Staff gutamui pungjara leizai India de spy pepe Army Chief General Manoj Pandey tenet kusarit ki gina tapung bakkak cheuke ji himreting kumchang na jang kam daige lopet maiting noage de setu gu de leize salei India de gu Vice President Jagdeep Dhankar ne the Suihoga basam pugu social media platform X ke rogaize Malawi de gu Vice President Dr. Solos Chilima Kilimbung Shakyuze giha do begena chadi bezigne ka de sui basam Malawi de dage rope ga de lei Vice President of India Jagdeep Dhankar ne pugu social media platform X ke rogaize India de na Malawi de sui bihige samket loket byangze sabam gu lei zarogai de lei Malawi Vice President Solos Chilima nai pano za ka dabe mina hangskui chikangawa himlo thumhu bege kilimbong gri gi ka doga bege ne chaidi de leize CBS news ne marasam pogai de lei Chige Malawi de gu hangya pe President Lazarus Chakwira ne jimain cheke zikro ke dammai ge chaidi pe du hangyo to be dam teuze tingnami puiket ka de suibe tingming du pet kai de lei US de gu hangya pe lungbeki White House ne jimain cheke zikro ke dammai ge saje Russia de du sakandi be pe beteuze Russia gu assets marura me US de ge bambe hindi lugumze tu kamlu bambe namaiteni kak G7 summit kade re de gu body pe Italy de ge duir be tariam ge dagum tak ne Russia de gu behura me telung rabatak sam bi wangu leize sale zai G7 summit ke Russia de ne Ukraine de gu gutse heretu tetsbam zegine dagum ze Russia de du section kai zai marura me ram gde me zo ze bam me hindi lugum ze ten sorabatak tu sam bi wangu leize ke chole National Security Council spokesman John Kirby ne marasam pomedage rangliaze Russia de gu assets marura me US de ge bambe hindi lugum ze tu kamni bambe Ukraine de hange terung rabatak G7 ge sam bi wangu leize sale Israeli spy mabone zimain cheke zikru ke dammai ge Lebanon day tingpeim bia ge kuhume lim hangze kede ke lim kaluze pokpe hrem ro kapkai begene hagwang kede tu ko bok mabo gu pepe Hezbollah commander pezine Sami Abdallah Atlas Abu Tadeb tu chetni leize irang de ne ten sap sabambe gwang kede ko bok mabo Hezbollah kyang nana salei
Lebanese military na saza guang kadai tu ko buak mabogu pepepe Hezbollah commander Israel dei na zimai tu cheni bepeuze Israel na Hamas ka ke herei tu chulu bachange pathodi lang pe de leize salei marasam pomena saza Israeli guspa me bone kume limangze kadai ke lim kaluze pokpe herei mro kapkai be zoya namdi Israel de gu ramrai gene kilometers screaming egu me de be ge de to gaize mina hangchum chai di leize salei Pigai ranking ani mele ne du to delay azina lungta penmen mai gumara sam news tuna times agena loi gai delay